Nariu atongoria kuma Igembe ni maumiritie na muthuro munene kuonania kurega kwiganirwa kwao ni Buria mwana wawe niwe munini wa gavana Mutuma Ntoi-Thinkia ethiritwe akinyamarua ni gavana Kawira Mwangaza ni matumite ntumwa kiri gavana na kuga nathi na mbere kwagira mwana wa Ndoni na matitekiria akinyithia kuguru Nyambene kairi ni merite Mutuma atikamake na amenye mari nyuma yawe na makamugwata mbaru ona ethirwa ni kubira igamba koti ni matumite ntumwa na kirima MCA Maria makirite tha inogu munini wa gavana athite na mbere kwagirwa gitio na kumera mwaka wa 2027 makathi emwe na gavana Dennis Mugendi na raniriti na mona atutumira riboti ino. Enda Kawira aminyo iturakiri lakini au akinyithia Mutuma tukanjiria kwaria kusi tukona antu bembe tukunyilwa no tongoria bwake Kawira bwa mbere director barabari ku bonde barakire itu atiete bembe abutere bonde atierie director omwake wita Kawiria na itokuminya posti itebira ere antu bakwetu naranjiro bachenja anjiro bachenja abarita abaende narakwenda embere onde Denesi director omwake twenwe ku Kawira naminye twanjirie kwera antu betu lakana kaende kakuja gakwira antu bembe twabarutana tobonie utebie tobie methene utomba kubuta Mutuma ubutana bara Mutuma arandikite na uyo twa matrix tutesia kiwango kiu akinyake ethwana cia antu bembe ibami tutiami kiwango kiu Kawira otokamata ni migambo iri na ururu yanja kuma ntiri uria ni umwe watongeria ntere ni isia Igembe ururu ari nabu iguru ya gavana Kawira Mwangaza watika munini wawe Isaac Mutuma Ntoi-Thinkia uria bakuga ni mwana wao wa Igembe na Nyambene iri onthi uria kanjirio tesa Mutuma kana kara Nyambene ricie nako imakosa na deputy gavana itware amuriongi ibaritaneria ngwe na munya bubweya itware deputy gavana wetwa Ntonzio kireito amwete amwanya Ministry of Finance aka tosho finance Ntoi-Thinkia ate aikinya kawika nini Ntoi-Thinkia ero kagwe mieri yomwe yuyonge achunwa na ni akieke anto ba South eturi Igembe South bate minister na mawasiri ya mero ya twere kwa yanoa o sub county rita minister omwe lakini Igembe South ute minister umeta go na kego wende ne siombere director ute umeta Igembe South toraisi Ntoi-Thinkia ben wekwake na sheria kinyari antosho are deputy gavana na are minister na iko are minister ngo umete tigani ya west wewe so anto ba South iba kuinyelwa kwa to north no mbwe tu na minister lakini South Ntoi-Thinkia ringe u South ke ringe korowa kusibate minister utebe bena bio bate director PS ora bara enwe narariterwa narabarathoana cie guntu kuko enya waendwo kithakene tumwa ari nayo kinya kiribare bakuga Mutuma ni mbaki ya makambi utiu atethia na gavana Kawira ndenda kwira nyanto barana bakuwa Mutuma koyerwe Mutuma i week ati musiasa yetora Mutuma iri nene muno no ntobwethe othe yugaretora ngindio ni muyo terethia kuria nuyo no ntunuice moi so Mutuma i muntu Kawira oyere no ntu nakumnya kwibia muretera keti Mutuma Kawira atigo ya kure oyerembe na kura cia Meru cieta na mere ethatu kwetha kwina mutiania muimenti na Mwembe so Kawira oyere Mutuma kenda ya kura ciembe kure oyerembe oyere no ntobo Mutuma ataringirwo no ntobo wake aja akaya Mutuma utarobu na nkruki kuwa nyabari ya kaliba Igembe bakanda manani ntubwa Kawira Mutuma oke akwithirwa ntuturo wiro obu Kawira na twira kwetherete no fumiliete batu anto bembe to kwa rutha ethero ikoti wite kusikite kia deputy gavana tikawira ogwete ikatibe kigirite o na sheria irikuo ukiakwithwa kwina deputy gavana ontwere wambia cia thirikari bia cieto wananchi na aburi gwithwa na ngo ya kurita so itakoti iko fafanuire imbi oburi gwithero kethacia gwithoro kuri aitungu ofisi yaku babutike nyume koti bachokie ukakira ringi twinyumeku na Kawira igore endre twaria wekore akwatanira Mutuma so batutika twina andu awe chwa Mutuma oro muchwire omiyo timinyo mwenga ruari na unto wewe ngabani wewe na resources utitesa Mutuma batu antu bembe tukabwithia maandamano ya Kawira atona kuno ringi ari yana kaende twi muchokia kawena uakwenda
Abo ma MC ba Igembe akabira riri nirio igita ria gutetera umwe wa kwao tibaturiria ngavana Kawira Maru bakimusunsaga na kuga ibagwonka nkuthirikana oku MCA batano bakumembe ibaitire residency ngavana barengwa thai barita kumama kuba kielenkana maendeleo lazima yete wondine ti Kawira okareta mbia ticiake na ticia murea mbeci cia thirikari no ushuru bwetu so MCA baburi utura kinya Kawira athukie kinya thiba kwenda maendeleo bakuwa yai makosa yaye makosa ibo makosa MCA sibeto baria kuthetera mutuma ibamye 2027 yo bonthe baeta mucia Kawira bu MCA beitorie banyambene barwire mutuma kusikitikira tikia mutuma ikianto banyambene ibon kwenda baminye bu kusirinto ucio ari akio kireito wandi ya ne ndibuti ngabana nyambene na nya Kawira alwana ya ne ndibuti ngabana nyambene na tomba ko ndibuti ngabana ko ware thaci kwa mukoke na mbeci cia thirikari na ofisi cio na mbeci ticia Kawira kakwende mutuma agotumira into bia Kawira na mutuma na Kawira kabarombere kura Kawira age awigumio weno ngorombere kura barombere bo belea mutuma runmate Kawira ari mutuma Kawira ati qualify kuma ngabana atena runmate so Kawira age akona atumami na tukareta thina ate ya nyambene agaria kiberecia Nairobi na tutugira. Dennis Mugendi, Weru TV, muciini o Maua, kaunti ya Meru.